Pozdrav svima ljudi, Almi ovdje i igramo Happy Wheels. Znate da nije dobro neka šala i ne znam, možda ću ga agarirati. A ovo ima nekako izmotavne slike. Tam hop on the road. Take it on the road. Come back here. Ellie! Ovo žela kako su vidite kad žele prvo luka. Ujete mi nije ovo. Djedo raz. Idemo djedo. Opa! Djedo. Ode ti 3 pičke mater. Evo. Helikopter. What's your name? Ovo je već prešla u svaku mjeru, a neku drugu. Tu. I događamo. Oja. Auž. Ošleju glava prvo. Arane, pa niste mi te izaberem nekog drugog. Ja mislim da će nam najbolje biti. Neće liće, razum. Jeha! Djeda pali. Ide sjeo. Da ćeš djedu naraz. Kad ti djede ispašit nekakav bubrek. Mislim da je završi. Och till mene sestra, ak stykker, 'Sto' 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 '
šta je ovo bilo, ljudi moji? Pa znam da ćemo neku drugu mapu igrati. Čekaj, ajmo Tekken 3. Ja mislim da je ona. Zaslužila si da igram Tekken 3. Znači tu je jedan ipak. Ali si... Ne, zaboravio sam da je Tekken 3 ova. Idemo neku drugu. Evo ga, uzeo sam ja znam ovu preći, ja mislim. Vidite kad bude malo lagovalo, ali ne duzu. Da malo sam htio da spane. Šta ćemo raditi? Kako uvijek, šta je malo uspjeti. Idemo ti ljudi, sada mura. Kako ne možemo. Sada hoće. Nešto je lagovalo pa nije htjela skoči. Ali ni sada neće. Ti onda vrijeme da skoči. Sada. Evo ga ljudi. Evo ga. I... Gledajte kako sam se uhvatio. Brate. Znate kako sam se uhvatio, znači ekstra, za glavu sam, da nisam uspio. Gledaj lica kako je. Evo ga! Ćemo sad da vidimo. Koliko već snimamo? 7 minuta. Ti neku smo izmešali, ali eto da vidimo. Ne znam. Beast pick. We gotta go. Boot. Boot. Sick. Sada zaustavljamo ove slatke male karnice. Ne, kada treba na tla. Ne! Ok. Znači ovaj nam je nije bio loš. Znači, Rapid Sphinx. Neće da može. Gledaj to. Znači... Bože! Znači ljudi, ovako. Da li je ovo lag ili što? Ja ne znam. Ajmo 10. 1, 2, 3. Hoćemo jednom se dignuti, probati. Sjaj.